U noći sa 29. na 30. april 1992. godine Srpska demokratska stranka je izvršila nezakonit državni udar u opštini Prijedor. Vrlo nezgodno se bilo postaviti, biti u takvoj situaciji da se uradi nešto, jednostavno zna se, vlast nije bila naša ni u cijeloj Republici ni u Prijedoru. Državni udar je planiran i koordiniran mnogo ranije. Moj plan je bio kao predsjednika stranke, odnosno predsjednik kriznog štaba u tom trenutku, da preuzimanje vlasti izvršimo neradnim danom preko subote i nedelje. Mi smo fino sačekali taj trenutak koji smo sebe odredili i onda smo u 4 sata, mislim na današnji dan, unazad toliko i toliko godina, tako i napravili. Krajnji cilj nezakonitog preuzimanja vlasti je bilo stvaranje čisto srpske opštine. Srbi moraju biti u jednoj državi, ne ove sad, šta ja znam, krajina Srpska, krajina Srbija, Crna Gore, to je za mene isto. Mi smo se tad tako ponašali, a vjerujem da se nas jedna dobra većina isto tako ponaša, ne valjda ako nije tako. Ti planovi se nikad nisu krili, a sprovedeni su koordiniranom akcijom policije, vojske i političara. Formiramo dakle komandu ovdje, uvezujemo jedinice sa komandantima bataljona i sve ostalo i tako smo već bili pripremljeni za eventualni obračun na ovom prostorima. Na sastanku u kasarni održanom 29. aprila 1992. prisustvovali su članovi kriznog štaba SDS-a. Odmah sam otišao u kasarnu, gore su već bili ostali i Kurzović, i Mića Kovačević, i Stakić, i Simo, Janković, Ađo i tako dalje. A sa vojne strane bio je Arsić i Zeka. U tom razgovoru i zamjenik Rajlić. Dobro se sjećam uzbuđenja kad sam sjedio kod Zeke u kasarni gore kad je prvi tank T-84 ušao u kasarnu i radosti i raspoloženja s jedne druge strane. To je dakle put kojim se išlo i kojim smo pripremili i narod i pripremili se ukupno za odbranu na ovim prostorima. Dogovoreno je da će policija i naoružani Srbi izvršiti preuzimanje vlasti u gradu te zauzeti određene vitalne objekte i funkcije u opštini. Ja se dobro sjećam pukovnika Arsića u to vrijeme koji nas je ohrabrio, rekao nikakvih problema nema i da bi sugerisao da bi to najbolje bilo da izvršimo sutradan, obzirom da je bilo radni dan i baš mi je postavio decidno ovako pitanje, Simon, pa od koga ti preko subote i nedelje preuzeo vlast kad se ne radi i nešto s koga? To je za mene bila forma, ali ipak kasnije sam vidio to suština. Preuzimanje vlasti izvršeno je u noći s 29. na 30. april. Da sam zakazao sjednicu kriznog štaba u 02 časa, a gospodinu Kurzoviću i Simi Drlječ naredio da odradi ovaj dio posla sa vojskom kako je dogovoreno na ovom sastanku. Da podnesu izvještaj i da će podnijeti izvještaj u 02 časa. Radnici stanice javne bezbjednosti i rezervni policajci okupili su se u dijelu Prijedora koji se zove Čirkin polje. Ta rezervna milicija je došla u dom u Čirkin polje, pozvano je bilo oko 260 ljudi jer smo procijenili da je toliko potrebno da se taj posao uradi, no došlo je mnogo više i to je možda jedan dio odgovora na to pitanje. Naime, ta je sala bila dupke puna, ljudi su samo između sebe razgovarali, pušili, niko nije galamio, niko nije vikao, jedna atmosfera koju jednostavno ja ne mogu opisati. Ljudi su bili svjesni šta treba da uradimo, ozbiljnosti posla i zato je tako se ozbiljno ponašali. Svi prisutni su bili Srbi, a neki od njih su bili u vojničkim uniformama. Oni koji nisu htjeli učestvovati morali su predati svoje legitimacije i oružje, te otići. Snage policije, koje su se okupile u domu u Čirkin polju, poslane su u 4 sata da izvrše preuzimanje vlasti. U 4 sata su krenuli prvi konvoj, da tako kažem, ljudi koji su bili zaduženi i organizovani da preuzmu sve vitalne objekte i funkcije opštine sa jednim minibusom. Naši ljudi se sjećaju onaj mali minibus koji je vozio igrače Rudara na utakmice, što ga je vozio Mićo Janjetović tamo gore iz ovoga Gašića naselja. Ljudi koji su bili tamo su dobili zadatak da preuzmu vlast u opštini i podijeljeni su u 5 približno jednakih grupa.
Svaka grupa, od 20 ljudi, imala je vođu i svaka je dobila zadatak da preuzme kontrolu nad određenom zgradom. Jedna grupa je bila zadužena za zgradu skupštine opštine, jedna za zgradu SUP-a, jedna za sudove, jedna za banku i posljednja za poštu. I krenuli su ture u SUP, u sud, u opštinu, u Kozarski vjesnik i tako dalje, ja sada redom ne nabrajam. Možda je malo komično zadnje uzet SDK, zato što je stražar Srbin unutra bio zaspao i sjećam se dobro toga kad sjedili smo tamo u ovoj prostoriji Simo i Dule Janković i Čađe i ja i slušali kako preko Motorole govori šta ćemo razvaliti vrata i nemojte razvaljivati, kažemo mi sve polako, samo pričekajte i probudit će se on i tako je i bilo. Nije bilo nikakvo ekscesa, nije bilo ničega i u 4:25 to je zadnje javljanje bilo. Bilo je, mislim, kratkim načinom, jednostavno se samo kaže koja je koja prostorija, odnosno funkcija grada i kaže gotovo. I tad je bilo rečeno gotovo i u 4:25 je bilo gotovo. Nekima od glavnih aktera rečeno je da dođu u Čirkin polje oko 4:30 sati, 30. aprila 1992. a među njima su, bez razumne sumnje, bili Srđo Srdić, Simo Mišković, Slobodan Kuruzović, Slavko Budimir i dr. Milomir Stakić. Potvrđeno je da su predstavnici srpskih vlasti otišli u štab, gdje su dobili spiskove ljudi kojima je zabranjen ulaz u razne zgrade. Na tim spiskovima su, među ostalima, bili izabrani predsjednik opštine, profesor Muhamed Čehajić, predsjednik SDA dr. Mirsad Mujadžić, kao i drugi visoki funkcioneri i pristaše SDA. U 5 sati su došli predstavnici naše srpske vlasti kod mene gore u komandu, predsjednik opštine, potpredsjednik opštine, predsjednik izvršnog odbora, sekretar za privredu, ministar za odbranu i svi ostali po resorima opštine i onda je počelo jednostavno razloženje i nekoliko važnih direktora, Mire Cikote i tako dalje, da ja sad to ne nabrajam sve i otišli su na svoja radna mjesta, da tako kažem. Tamo su ih dočekali naši milicioneri naoružani i svi su imali spiskove ljudi koji ne mogu ući u opštinu, u sud, u SUP i tako, a ne koji mogu. Naime, to je nešto Simo rekao malo prije o tome, to je zbilja se mora priznati sreća što nam je pao na pamet i bilo je mudro. Naime, recimo nije mogao ući unutra predsjednik opštine, mogao ući predsjednik stranke, nisu nekakvi čelni ljudi koji su bili iz SDA, a svi ostali bez obzira na nacionalnost, muslimani, Hrvati, službenici, referenti i tako dalje, svi su normalno ušli na posao i posao je radio, s tim što je pred opštinom bila zastava srpska i zastava jugoslavenska koja je bila dokaz da je uzeta vlast. Tako je to bilo u 6 sati i tad je bilo gotovo. Javili smo u Banja Luku Vojku Prešan je, tad je to bila još AR Krajina, jer onda još nije bilo sve dovršeno, nije mogao da vjeruje kad smo mu javili da je gotovo, da smo mi preuzeli vlast u opštini, ili ovdje je bio daleko veći problem nego u gradovima manjim, u Novom, u Dubici, u Sani. Osobe izabrane na prethodnim sjednicama Srpske skupštine odvedene su oko 6 sati na radna mjesta da preuzmu dužnosti.